Echao asina maram oiraga Nambul Turel ge Kakhulong Mapa retaining wall Ningkhaikhiba Mapham aduda Sagolband AC ge MLA RK Imo na chattuna Yengsinkhre yengshinkhre aduda PWD ge engineer sing Water Resources Department ke ACE amadi SE yauna Directorate of Environment and Climate Change ke official ke asosarugya ke Yengsinkhre aduga mari leinana MLA RK Imo na hai Government of India ke sentang makada pauna kaithal ge akoibada anubat na la sem na ba program yaure project ase hek hokrabadi chawrakna chahi amagi manungda mapungfana losinba ngamlagani hainasu mahakna thazaba biki appointment ya ano bomba bomba hakiba bomba da ce previous system ce ano bomba phone na mugi ga da center na mugi ana program ma hape da central government ki funding de aya ba sula hai adun da ko ani matu ko na din computer next 1 year or maximum matam low hu matam to ado I see do asmaina ising sa operating issue kan magam asidi national calamity ne ko asidi pure bagi patara lakha tayo lakha sini asidi drain jitna bhar diya garo